Inuma ndabijoti nuko nguko iba yimereye mu giti ituje yikuraho udukoko. Inuma ni akarema k'Imana k'igitangaza, abantu barayirya, igira inyama iryoshye, igira igituza, reba ukuntu iba imeze. Iyo ihagaze ituje iba iri kwiyitaho nk'izindi nyamaswa, nayo yikorera isuku nk'abana b'abantu, iba iri kwikorera isuku yiyitaho. Inuma ni nziza cyane, iyo igurutse amababa yayo aravuga ukagira ngo ni ibintu bigocaguritse, ifite imbaraga nyinshi. Ni inyoni itangaje yo mu bwoko buribwa, iraribwa ariko ntiwapfa kubimenya. Inuma igira agatuza gakomeye ku buryo ushobora kubitaho ibuye rigataruka. Ifite ijisho rireba cyane, ikunda kurya amagaji. Amagaji ni utubuto tumeze gutya, iri ni igaji. Amagaji ni uko aba ameze, uraribona rivamo aha ngaha muri iki kintu iyo gisadutse, ni akabuto kavamo imbere kaba kari muri aka kantu. Kandi amagaji ibi nibyo biti bivamo amagaji. Dore nibyo amagaji inuma zikunda ni aya ngaya. Urabona ukuntu riba rimeze igaji. Igaji riba rifitemo imbere ibintu bimeze nk'amazutu, umuntu aririye ngira ngo ryamubihira, ariko inuma irarirya rwose ukagira ngo ni ibiryo biryoshye. Ni ibiryo bikunda kuryohera inuma. Ushatse nko gutega inuma, ufata amagaji ugashyiraho urusenda, wumva neza ukuntu inuma isinzira, igenda isinzira. Iyo inuma iriye urusenda irasinzira, cyangwa ikananirwa kuguruka ukaba wayifata. Ufashe amashaza, amagaji ugashyiraho urusenda, icyo gihe inuma rwose icika intege, ntabwo ibasha kuva n'aho iri. Urabona ko inuma rwose ni inyoni igira umubyimba iyo itetswe.